haina rokno lamsogo kok borok ni tech entertainment YouTube channel kwbangma borokni kwbangma question thai tongo tamni kai ang Tripura Gramin Bank tuimangno video kibi kusu salamkaba hingkai jagao kwbangma bukuk kwbangma takuk songni comment thai tongo hingke baksa sawo Tripura Cooperative Bank ni bahai online ti mobile number update khlainai hinai professor Sanjit Dev Burma tei koroksa bukuk singka je nomita jomati amongoi de TGB ni fixed deposit bahai khai abo form fill up khai kono di video turi insau o jaga no mugi man kana bongni comment ro gabano tini video nai ga mare kichin song kokha haise je TGB bank eba Tripura Gramin Bank ni fixed deposit khlaina kalaise bank o thangi mo khaimano online ti bo khlaimano nge tinjong nang khulunai jeta online ti bo bahai ke khlainai gaबोन बागै राव बिनि प्रोजेक्ट पाइथन जरा नाइटमनि इंगा फारि किनि बिदिनो सें लाइना बा आरदि खुंनानि बागै जों Tripura Gramin Bank नि नेट बेंकिं थि जों खुलुकनाय नरम अफलाइन बो खुलुक मानो अफलाइन हिंगा बेंक थांनि नरम खुलुक मानो फिक्स डिपॉजिट बा आरदि खुलुकनानि बागै देखायसा फिक्स डिपॉजिट तामा आरदि तामा आबो किसे नरम अबो खलायनो सकां साइरबानो Tripura Gramin Bank नि एप्स जों खुलुकनाय लेसकां गा अ जे नेट बेंकिं बो बाहाय के खुलुकनाय आबोनि डिस्क्रिप्शन लिंक रिनाय इंगा फादि आरदि बा फिक्स डिपॉजिट तामा आरदि हिंगांकाय माने रिकरिंग डिपॉजिट आबो मानलि माने प्रति मास एबा पार मानो नि रां तानै तनाय नों 500 के दाखाबा 200 खायै बा 1000 खायै माने देसा क्लाइफोन नों माने रां आबो जमा तनाय नि एकाउन्ट आफ्टर ऑटो पे नि प्रति मास तानै तान जागि तनाय दो रां गन्द्र बुझिगोना फिक्स डिपॉजिट हिंगा फिक्स खायरिनाय तमरम 50,000 बा 10,000 20,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख नोंगा माहायके निनि बेंको नों फिक्स खायरिखाता गाबो कय बोसोरनि बागै बोसोर इयारनि बागै 5 बोसोर के 5 बोसोर 3 बोसोर के 3 बोसोर 1 बोसोर के 1 बोसोर ओ आरदि बो माहायनो कय बोसोरनि बागै नों आरदि खायनाय 1 बोसोर ना 2 बोसोर ना 3 बोसोर 4 बोसोर ना 5 बोसोर आबो हायता गन्द्र बुझिगोना इंगे फादि तबो आं Tripura Gramin Bank नि नेट बेंकिं तबो खुलुकनाय गांगारवानि पासवर्ड रनाय इनके दे आनी एप्स ओपन नोंनि थांगा Tripura Gramin Bank नेट बेंकिं हिंगा जों फिक्स डिपॉजिट बा आरदि खायनो बागै अ 3 डट क्लिक खायदि 3 डट क्लिक खायगा हिंगा काय अ जागा सार्भिस थांदि सार्भिस थांगा हिंगा और ओपन फिक्स डिपॉजिट दंग और टेक एफडी दंग बा पिरामिड एफडी दंग हिंगा ओपन रिकरिंग डिपॉजिट दंग हिंगा जों दिनैनि भिडियो खासेनि ओपन फिक्स डिपॉजिट बो बाहाय के खुलुकनाय हे दिबा हिंगा नों अ फिक्स डिपॉजिट न माने इमारजेंसी रां काम नांका हिंगा कायबो पुलिस बो खायना हामानो दो यां नेट बेंकिं दिनाव नों कुनु बेंकआव थांगे विजिट खायनो नांगिया हिंगा ओपन थानाय ओपन थांमानि यागला आई एक्स बो क्लिक खायनाय हिंगा कन्टिन्यू खायनाय इनको जगह टाइप खायदि हि टेक्स्ट सार्भार इनके जगह ऑटो क्लोज इनके टेक्सा रो बुसुक ऑटो क्लोज माने नोंनि मोसों क्लोज खायमानो इनके डिपॉजिट अमाउंट बुसुक नि बागै नों खायनाय इनके जगह इंटरेस्ट बनो गै मानाय दो इनके ताग्रम दि आं रो 50,000 माने फिक्स डिपॉजिट खायगा सामा कोकटा इनके 5 बोसोरनि बागै इनके 5 बोसोर नों माने नों बांजो हमका काय ओ जगह खायमानो फेबा और खायनानि फेसिलिटी करे इनके आवनियागलो हंका ऑन मैच्योरिटी बा मानली को क्वार्टरली इनके ऑन मैच्योरिटी तंदे इनके आवनियागलो हंका नॉमिनी रिनाय दा रिकायदि कंटिन्यू तंदे कंटिन्यू खायगा हंका काय और सव अमाउंट इज नो not having sufficient इनका बैलेंस आनी और रांकनि बागै नों फुलुकमाया इनके नॉर्मल नायदि ओ जागाव auto renew बा to close इनके और टैक्स हारबन रमदे इनका to close fixed deposit amount टाउन 100 फनन खटाना इनके yes खायका 100 100 खाय खुन कथा दो नरना इनके 100 बजती फिक्स्ड डिपॉजिट खायगा इनका 5 बोसोर बिस फाइसेनि रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.10% करियो 7.10% करियो नरम मोइतो नारदि इनके मैच्योरिटी अमाउंट आनी 100 टाका बा खेमानि बोसोरानि सुद फायगा 42 टाका इंगा दरना आंगरबो आनी अमाउंट टका का दरना फुनुमा हामो गेजरै नेक्स्ट वीडियो आं साइ टकनाय हिंगा मजागला हिंगा जोंताम खायना अ जागाव आ ट्रांजैक्शन पासवर्ड रुइ सबमिट खायगा हिंगानो निनि
fixed deposit nini complete ngai thangnai 5 bosorni bagai bujika 5 bosorni bagai nini amount busuk phai 142 টাকা phayo hingke norok oja calculate khaimano 100 টাকা ni se 142 টাকা hingga kai tong 10000 ni busuk phaino abo jong jodi khaina thaka hingga kai 7.10% jong jodi calculate khlaika hingga kai no aboni hisab lokor thanai abo haita hingke Awarna orom dia jaga service software phekwa RD khulungani bagai RD hinggan kai recurring deposit ko inge angora accept khaika continue khaika omo hingke per month tanai inge a fixed deposit hinggan kai nang ekbare no rang payment khairnai mane diary nai 50000 ka 50000 1 lakh ka 1 lakh nang diary kha inge 5 bosoni ulo hingga kai maturity nai aprung kai nang ni rang no nang uthok manai ja inge abon chlai sekangbo nang angko khaimano close khaimano nang rang kamna khai obo kai per month rang tanjangnai rom dia jago ang 100 khlai ri dikha inke koi bosoni bagai ek bosor mani bagai khairika inke deposit amount ani gramin bank ni tana nominee rina inke yes inke o jago do you installment inke yes bo date on nini installment tan dan ja ka tonai bo date to inke tarom di jeng 5 tarik tanai inke ro continue khaine continue khaiga hingga ka naidi jeng jodi 100 টাকা kai jeng mane per month jodi dai thaka hingga kai RD jodi jeng dai thaka hingga kai bujika da hingga sini ek bosorni busuk phaino hingga sini account opening date hingga bo puro 10 tarik 6 mas tini ang de video sanamsagai tong 10 tarik hingkai nominee mane nang thoi thaka nang je samakok nang accept pa nang thaka samakok ba thoi thaka ni nominee o rang no uthugi manai do nung to katang to sa uthung manai no hingkai rate of interest busukeri 6.80 hingga hajung fixed division ke busukeri 7.10% khairi hingkai 100 to do abo bujini noro hingga o jaga maturity amount hingkai kona di 1245 টাকা manai nini jodi no 100 টাকা khai nang per month jodi rang deposit khlai thaka hingga kai ta mane RD khlai thaka hingga o jaga transaction password reinai submit khlai kana nini RD open ngui thangnai norok saima kana hingkai hingkai norok na just phungan bagai o jaga o nang video oba heke phunuka hingkai norok buji khana gandrap obahike fixed deposit ba RD khulugi nahadita ege tabo jodi rate of interest jeng goni hijab heganga busuk phai abo jeng nai nai mano tarom de 6.8% jodi 180 gangkai 12 mas busuk phai 81 টাকা hayo sini suit 81 টাকা haina kalaita abahita ege norok saiman kana je bobo haike fixed deposit ba RD khuluknai ege jeng jorao jeng nai hangga kai a RD na jeng close bo khaina hamon jemon orok perimeter ko FD close a jaga thangai nai o jaga chini kuno khlaijak kre hingkai jeng khulungai option ma khamo norok o video no jodi chajagi tongkha hangka like share comment khlai tapokdi omahai Tripura Gramin Bank related video rok ang roi tongo bank related ba je kono online service amahai entertainment rok no tui hingka aboni bagai norok nai tongdi srung rok norok manamu sungi tong ha update manamu sungi tong ha notification on khlai tong kok rok ni tag entertainment YouTube channel no subscribe khlai tondi o video no manchak norok ni fan chung thaibo share khlai redi te comment box sana tapokdi mo video bahai ingjakha te kaisa kok norok ni kuno amahai correction to kai sungdi ang norok ni bagai video manchak roi tongnai asuk no jotna no hambai